Probably via salary. Yes. Over time, the money. Biashara ciukite ituikite kindu to obsolete. Yes. Biashara ciukite oguo cige nina ocio cienyewe. Yes. Turu biashara ihoyata guriri tene battery charging ya batteries cia tuonaga great wall nacio. Ndio ni why naka great wall. Tutiatana hiro uguo nie nderetwo na mathina maingi. Karamiceni twamiondera Nyairobi. Kindu ngioka riu ndarikia class 8 au tuothirire. Au niho riu nie ndonera karamiceni go. No ukiwe mundu mweri akwa ndiwari nako. Wale sonkore. Nakamunyuge haria karugamite. Cio ngai matari itonga nene we. Erio ya ile yetagwa ya VHF. No kiale kinene. It was a statement. Those are celebrities. Ona ni yana nagira njira. Aigua wero. Wakinya haria he munyuge gwa batiriri. No, area was a sign of stature and class. Na ndio maana hata utiare thitima. Last mile cia yukana President Uhuru and the government. Ehorowigi last mile connectivity. Yes. Mutiare thitima icagine tene. Riu TV ya great woro na gona battery ya ngari. Na kuri nduka cia kororo mungetho. Ciare cia wira wa charge battery riku. Icio. Yes. Ona ciare tu muharati. Biashara yo muthiri. Ongeirira ati wajia nyamu iyo ri. Ni ukugurara. Ni ukurituirwo kidaga. Ukona customer. Yes. Again, it was almost near a scam. We get to get the word with the coming of mobile telephone. Yes. The most to take a sia moko. We see a Adriana Motorola, the C series. Again to Sage, Mukeoka, Nagarafa. Hello, Moto. Umetoka mbali. Mzaligai kama nyakau hello. Mzori ndio kiria 2000. Oyo ndo flap. Ndio kwezi mjere flap karuta wishwa. Ukonekana wi bola. Bazinga. Kale gas yale Siemens kana yale muthemba oyo ya Ericsson. Kana mwale na toido. Yes. Eric ndio ndai jonani ndirairuo go. Wawe mbontao. Yes. Ka flap wakahingura goguo. Isi mundu akanyitaga. Yara ikinene ere ukahingura flap nako. Hello. Ukonekana wi mundu wina hakiri nyingi muno. Mundu cio konekana mundu wa itio. Yes. Na sikia kinyine giciuka guthira. Ciara getiro gicagi technology yaca. Ciara geire keno kwa bata. Yes. Na mwana ngikiragira hari muru kana guku. Gaire mwihokeku. Oh yes. Yes. Leo thimo ici ori. Ne tondu gutiakire thitima ri. Ni kware biashara no yathirire biu. Ona thiko ici ndigo cia kwiburuta biashara iyo. It became obsolete. Wona nduka ndikitwa atiriri. Phone charging now available. 20 shillings. Icio nĩ ciagũrarire. Biashara tero umuthe ndogiona. Na yandikagwo biu. Phone charging 20 bob. Tie 20. Yuka 10. Yuka ngori. Icoka ikiagirwo wira. Waliokora mundu wa nduka arite thimu ta 15. Yes. Bazenga mwenyewe. Kuria thitima ikiri. Riu mwatwikaragira kinya gataru kia kera thitima. Okay, mami wanyu kazo swali. Dio njikiririe thimu ya maki. No thake ku nginya ihuri. Na wongo kimimondaga we. Okora ihura igana yoke igana. Yes. Yes. Acho na era we ihura. Ohorie. Iko kiti pega charge na nebao. Ne siete ni diari pattern. Ati ni uko lock na pattern. Iyo ni kumida hari ogu iguru na hasi ekahigo. Riu era go yengu na mwaki. Uke na we hano atia. Oguo. Yes. Riu da duka icio na ciori. Ni wakoraga ni aheana priority. Ni wona riu ni wamurehera thimu. Akona riu we kairetu kani kana ruhi. Hao kale muthuri na ihenya yakwiga konyu. Kagurario wega. Yacokio raini thutha. Yekirirwo no. Ugathakai. Ugakorora ri. Ni ndi 7%. Aso ngone akwirire uthio charge bia. Ni ciete na jona nagia percent. Warora hao kaiga kambata hui. But they never had percent. They never. To series to Motorola. Karute ko pass technology yo yumeko. Kona nagia kahiga karathi uguo kaundu. Riu arutari ukona gacoka haria gakinye. Ukona riu gekuota.
ugwati ukaria muri ukaria na kundu kuuri kwa leo scam cia riri watu arathi mutari kwanja gwoka iria cietagwo 3310 yes 3310 ni Nokia ria yari ya mbere go trend guku kage kahana kamande ku ngatiri kamande ku go pasi kari ka nyingi cia blue na screen ni henaga silver guo nio yokire na game yetagwo Snake Negio kana kitu nakio kiagegiria andu gietagwo melody composer. Yes. Rego no ikara ali faroli kuri andu ma composer ira andu. Onde. Ugathi wekirirwo kahi. Kale ana thimu au kale hasirikirate. Wekirirwo ringtone. Wekirirwo kahi. Ndui we ena keys, ena notes ekira. Okay, vamos a haya. Kamo do ni raina. Ukara kerere wega. Niko Nokia ici yori. Ni kwale scam ya riri. Watu arathi mo cia njingi duka-ini yori. Ni mahoranagia mahiga. Yes. Betiri yaku onekana ni njeru muno ri. Ugakunĩkwo na ĩngĩ ngũrũ. Ukagurario. Na ni uko twarete charge. Yes. Wazo mathe wa nyuthi mukana muthe. Akarigwo niki nyamu yani na mwakira muthenya omwe. Kumbe akunĩkirwo betiri ngũrũ. One. Yacenja ndio. It was a scam. Wathi waro kora betiri yaku kiria hau ni ngũrũ. Na thimu yaku no 3310 na citiare cia every Tom Dick and Harry. That was the iPhone of then. Kugo kau niko kari ga fold 4 ka Samsung ga ici. Hiyo ya on the fold 4 agani ile latest ni 4. I think it's 4. The 4 that ino la mama na mere ma 50. Yes. Iya adi de wiyo. We. Usoke ucenjanĩrio betiri. Ugacenjanĩrio betiri, ukarigwo ikagwa thiatia. Mana ugathi oikarite. You know it was a scam. TBT them days. Na kuya ngimai na icaja kiho, na icaja ki ndio kuria giathire. It was a serious scheme kwa nikio kia scam. Yetagwo universal. Kegwonie bisai. Ino. Nida yaikagio betiri. Waruta ihiga imwe-ini ugathi nithi. Oko betiri ecaji. Enya mutwari hau waramagia. Nginya tuhutie tamino cia betiri. Na nyamu ĩyo nĩ yagũthũkagĩria ihiga ũru. Universal charger. Universal ndio yacanjaga betiri. Tondia Facebook live tareke he andu matare mona. Nitaipost wataiona. Yes. So digital. Universal charger na kari utheri mũru ũngĩgekeria ũndũ ũngĩakomire. Tagatozi kabotora ithi. Twesaka tuyoka fake. Wekĩra ihiga. Wĩkarĩte ũgĩkora itũngũrũ cia gũkaigua. Gai. Tumetoka mbali. Ulihiga. Oiga ndio kange. Wakamenya ihiga nile hura. TBT them days. Tumetoka mbali sana. Bado mali expert ya kujitidia terminal icio huko. Ndio wamba wakanyita ihiga ka ega ukahana pegi. Kamba ukanyita ihiga ka. Cokare tugego. Ndakona. Tugego kanyitithia hi. Twekira haria. Aje wakia ready T. Ando ya mathi ya charger cia type C. Nasi iPhone matingimenya. Atiru tu na type C, tu na K. Yes. Maundu ni macenjetie mu. They would not understand that horrible charge. Na ya hiyo hata kitu. God is good. Digital maundu mathia magececagia. Okoro ni wahuthira type C ukamenya maundu maumite kuraini. Mundu wahuthiria universal charge iyo thaa ici ri. Aikone na thimu hindi iyo ri. They are in our 40s. Universal. Okoro ndure na handu. Yes. Jepara ciokite njega muno. Uyu kare maimbo. Maundu mo mare fujo.
guthukia mahiga thimu ukaigua mutheri. I tell you. Thiku ici ona we na thimu ri no ngorirwo we na ya goro muno na he andu na matoe cia goro cihana atia. Ithu kuria Muthaiti primary. Amwarimu wetagwo Mr. Njeru ari na kimotorara giki kiari na kamunyuge. Kiari na munyuge. Arugamaga haria faredi. Agatinda anyitite o. Irathi ni turamuona. Na ndari mundu aria nake. Yes. No kwende uge to respect him. Kuna gatare kai. Kwende uge agurire thimu. No nduri mundu ungihurira. Kana mundu ungikuhurira tondu who are you? Riu aguraga ugambagia. Riu ahihagira muhuko guo haria ha melody. Ikamba. Okay, hello. Tumetoka mbali. Ndoka iguru andu aria me murimo gicagi kianyu ri maekinyirio report ni wagire thimu. Riu niwe mahuragira. Saragu. Itwaira ma muthimu. Ai serebu muru muno. Ngumana wacikore ngai ate ne ithu kinyagia kamurika kare oho. Anya gututwara handu haraihu TBT Thursdays tukigangara